Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Re tla bolela guys ngene this tempo wa tseba ke eng bathong be ke ipoditse gore vuyo ka se o tlo kgaogana le ngwana ga msele go ile go mpumelelo gante pelo ge rata ya rata vuyo ka se o rata mpumelelo ke bone ka mogola kana go ba ne le meeting le batswadi ba bona gore ka mogo mpumelelo le vuyo ka se ba lebellana ka gona ba bontshele gore ba sa ratana vuyo ga lebella mpumelelo o bontshele gore o sa mo rata go feta tekano gore go sa bontse gore o na le lerato le lentsi go yena no ba ile gore dilo ga di sepele ka mogo elang gore yena o ba ikemišeditse gore di tlo sepela ka gona re bona mola go izingane tse setempu lwantle ya birthday gomme ge lwantle a birthday ba sa opela lwantle ke ge mpumelelo a tsena le virgin la ga Cele yona girlfriend o yempisa mpumelelo a bolelang ka yena re kwa ga Cele o swanetse gore a monyale a re tsebe gore ke family ya gape ke Cele or ke ngwana gape ke Cele or ke setlogolo sa gagwe nna ka gobane kwa bo mma Cele mamkhulu goba mohlomongwe se name ya ga Cele ke yona e leng gore ba ga Mseleku ba swanetse gore ba nyale motho wa gona ebe mosadi wa mathomo a ke kwešiše gore ka bele gore go diragala ngwana mo botse ngwana wona go jimana ga Mseleku gape ba sadi ba magare ba e leng gore o ratana le ona a gona lo nkareng ga botse ba botse ka mokana go gore bona ke ga tsena le yena ka mokana ke ge ba maketše gore ba sa tsebe le gore ba reng ge le mpilo yena o bale maketše go feta batho ba ka mokana ke ga lona a sa tsebe le gore a reng gore o lebeletse gore mara mpumelelo se a se dirang ke sona a ke gopole senne goba bona bana ba le ba ga Mseleku ba banenyana e le gore ba thabela taba ya setempu ebile o ka se tsogile ba kwa ba mentiona taba gore molesogana le tshwanetse gore le rate magarebe goba go direga le jwang ka tsogile wa kwa ba bolela mpilo ke ga maketše go feta batho ba ka mokana ge mpumelelo a introduce le virgin la gagwe mo go bona e leng legarebe la ga Cele jwale kore ga botsebotse o ba ne le di-question tše ntši gore tše e leng gore o nyaka go mmotšiša mara ka ge e le gore ke ditaba tša family tše e leng gore di a diragala o be a sena choice o tshwanetse gore a no makala a gomole mara ka mahlo a bona gore se mpumelelo a se dirang ga se sona mpumelelo o rata attention last year ka nako e le gore lwantle o ba birthday o tlile le tirelo this year o tlile le ngwana ga Cele o tlo ba bontšha gore ke girlfriend ya gagwe ga re sa lebelela gore ke birthday ya lwantle jwale jwale re tshwanetse re lebelelane le mpumelelo gore o tlile ka ditaba tša gagwe tše dimsa gomme ge ba feditše go posta yona video ya izingane tse setempu se e leng gore se tlo bapala ka Sunday vuyo ke ga senda a comment a re a e ka ba e le gore ke mosadi wa rena yena o da ka re bana hanti vuyo o sa rata mpumelelo vuyo ka o sa dutše ka ga Mseleku ga taba tša ba di bolela re yena ga a sa rata Mthombeni ngwana ga Mthombeni ke maka hauwa gape vuyo a shuo boelane le mpumelelo Mseleku ene baba Mseleku go ne le mo a bolelang a re boja vuyo gore o a mohloka ka go family ya Mseleku o nyaka gore a dule ebe ngwetši ya ga Mseleku mpumelelo a monyale ba morata ene ebile ga nyaka go bona madi ya ga Mseleku a hweletše jwale gore ka ge e le gore vuyo ka se o rata mpumelelo le mpumelelo o a morata a ke tsebe ba tla tšwela pele ka lerato la bona nna be ke ipoditše gore ka mokgola be a kwa bohloko ka mokgwa e leng gore be a bolela gore yena selo se a sa se rateng o a se bolela ka mokgwa e leng gore be a bolela gore mpumelelo o change banenyana ka gona o ratana le batho o sa re wena gona ga o kgwetše naka go lerato le lentšhi ga o le kgwetše go tla go yena sure makaditše o boelane le mpumelelo ba ratana o ntho e be e mo kwatišitše ke di-numbers o nyaka go ba mmamkhulu wa ka ga Mseleku gomme tirelo yena gore yena ga ana taba le gore mang ke nampa as long as e le gore mpumelelo o mo fa lerato le e leng gore yena wa le hloka yena o tlo no tšwela pele ka relationship ya gagwe le
le mpumelelo ene ebile a ka bona tirelo e le gore wa commenta tirelo gore ge e le gore dilo di a diragala di tla no itiragalla yena o tla bolela ge e le gore o gapeletšega gore a bolele ka mpumelelo mara ge e le buyo yena o phela a bolela gore a ke rate se ke rata se gore a re sa tseba le gore o eme kae a re sa tseba gore o tlotswela pele le ngwana ka moseleku goba o tlotlogela goba ke yona tabela ya gore ba moseleku ba patele magadi ba tla re mole ba feditše go patela magadi yena buyo a fetša a tšwa sepela re ga a sa nyaka go ratana le mpumelelo ga re tsebe mara go bontšha e le gore buyo a ka se tlogele mpumelelo taba dinomoro gora gore ba e hlaloseditše di-parents tša bona ba kgona go kwešiša gore go swanetše go nyalwe mosadi wa mozulu ga a fetše go nyala mosadi wa mzulu go tlatle go itla ba bangwe ka morago culture ya gapeletša gore re swanetše re dire ka mokgwa se kweše gore goba mamkhulu a se gore go ra gore selo mpe re nyakang ke gore intombazane ya mzulu kumele ibe yona e leng gore ya nyadiwa ke tšona tšeo tša izingane za Sithembu. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, and to those who want to comment down below or send a heart. Lerato ke leo. Tada.